Difu Gov Boys Higher Secondary Principal Hilary Terang Hin Pen Kapin Khara Tengsi Jang Mipo Niphai Siarni Juli Tiron Pia Phan Hang Phang Song Atum Pen Kera Kapachir Dama Beta Nangle Denarong Hiti Pen Kehelo Kilometer Trok Vir Varnolang Tiarong Amikar Tami Juli Tiron Pi Kidam Tang Hot Alangli Difu Gov Boys Higher Secondary School along HS Second Year Angdeng Charidun Boma Hot Si Kisotulong Lo Ajok Alang Leka Chali Intona Ikoklo Lasi Difu Gov Boys HS School Principal Kapin Khara Tengsi Hang Phanga Song Atum Penchira Dunsi Kisung Kipo Vegahem An Hang Phanga Song Atum Aphan Pahumri Damlo Laki Student Youth Democratic Council SYDC President Mr. Gopal Teron Lumajong Youth Development Committee LYDC President Mr. Dhorong Phar Pentu United Protection of Karbi Anglong UPKA Office Secretary Mr. Robinson Terang Atumsi Keral Kapachir Dama Hu Chutongdun Principal Gobos Principal ahin pen ang ito itum LYDC ma SYDC ma UPKA ahin pen itum dipu rung supi pen daan dokmok dokmoka de denarong along itum nang kohumri bongso laki sudet hu join ni pen itum daan nang kohumri asi itum la anso sei da karbe anglong arat man itum dak CM aphan sami chungri pi lo kasi prabjim pe la kiso aparman pantami rapon sonte ubang CM di tamesen la so tami kachali bang misen kasi la anso se dak karbang long arat man itum dak social organization do lasi la son dak thak itum non son dak thak nang rap sonte man nang rap nu sonte ubang kasi gobos principal sar pantami churolo man itum dak dokmoka lems Chairman Dumanta Churul na charapun pot kasi niya nito la Longbojong Youth Development Committee ma SYDC ma la UPKA hin pen tami nito la son thot si ako charapun bom lang ko si nito la ang si pinilo